ассалому алейкум хонандагони азиз, бинандагони муҳтарам ва ҳаводорони илми химия. ман дар барномаи химия аз оғоз дарси севими худро имрӯз ба шумо мегузарам. чуноне ки дар дарси гузашта ман бо шумо оиди валенокӣ, тартиб додани формулаҳои химиявӣ аз рӯи валенокӣ ва муайян кардани валенокӣ элементҳо бо шумо суҳбат карда будам. дар маҷмӯъ мо оиди моддаҳо, таркиби онҳо аллакай маълумот пайдо кардем. имрӯз бошад ман дар бораи яке аз мафҳумҳои асосии дигар, яъне ҳодисаҳо суҳбат хоҳам кард. он тағйиротҳое ки дар табиат, дар муҳит ба амал меояд, мо онҳоро дар маҷмӯъ ҳодисаҳо меномем. ҳодисаҳо ҳар гуна буда метавонанд. масалан, об моеъ аст. вақте ки хунук мешавад, ҳарорат 0 градус селсия мешавад, мебинем ки вай ба ҳолати дигар мегузарад. ё масалан, чӯб аст, шакли муайян дорад. вақте ки мо онро мебурем, шаклашро тағйир медиҳад. ё ин ки месӯзонем, аллакай тағйироти нав ба амал меояд. дар моддаҳои химиявӣ низ ҳодисаҳо мавҷуд мебошад. яъне онҳо дар рафти ҳодисаҳо метавонанд ки шакли худро ё ҳатто таркиби худро иваз кунанд. ҳодисаҳо мешавад физикавӣ ва химиявӣ. кадом ҳодисаҳоро мо физикавӣ мегӯем? ҳодисаҳое ки дар натиҷаи онҳо танҳо ҳолати агрегати модда, шакли он, баъд миқдораш, андозаш иваз мешавад, аммо модда таркибашро тағйир намедиҳад. чуноне ки ман дар боло гуфтам, фарз кунем чӯбро агар шиканем, ҳодисаи физикавӣ, об ях кунад, ҳодисаи физикавӣ. чаро ҳодисаи физикавӣ мегӯем? барои чи химиявӣ буда наметавонад? барои он ки агар об ях кунад, боз гарм шавад, ҳарорати муайянро гирад, ба ҳолати моеъ меояд. яъне фақат шакл ё ҳолати агрегатиро чӣ кор мекунад? тағйир медиҳад. агар чӯб бошад, фарз кунем як чӯби дароз аст, чӯбе ки шакли ҳамвор дорад. вақте ки мо онро мебурем, аллакай вай як чӯб не ду чӯб мешавад, шаклашро тағйир медиҳад. ё диагонал агар оно мо бурем, аллакай онам дута мешавад, аммо шаклаш дигар аст. лекин ҳам чӣ мегӯем? оно чӯб мегӯем. акнун бинед, вақте ки ҳодиса химиявӣ мешавад, дар натиҷаи ҳодисаи химиявӣ аллакай модда ба моддаи дигар чӣ мешавад? табдил меёбад. агар мо ҳамин мисоли чӯба гирем, вақте ки месӯзонем, аллакай мо вай чӯб гуфта наметавонем ва хокистар мешавад. агар дар мисоли оддие ки мо ҳама рӯза бо он чо мекунем, рӯбарӯ мешавем. масалан, ё ки об гуфтем, вақте ки мо дар об ишқори натриро ҳамроҳ мекунем, аллакай мо дигар об надорем ва ҳал мешавад, маҳаллули ишқор ҳосил мешавад. ё ки худи металли ишқори калиро мепартоем дар об, аллакай мо вая об гуфта наметавонем. онҷо ишқор ҳосил мешавад, гидроген ҳосил мешавад. мо дигар на кали гуфта метавонем, на дигар чӣ гуфта метавонем? об гуфта метавонем. яъне моддаҳои мо ба ҳам таъсир карда аллакай моддаҳои навро чӣ кор мекунанд? ҳосил мекунанд. пас ҳодисаи химиявӣ ин ҳодисае мебошад ки дар натиҷаи он таъсири байни ҳамдигарии моддаҳо ба амал меояд ва модда ба моддаи дигар чӣ мешавад? табдил меёбад. анакнун ҳодисаи химиявиро дар забони химия реаксияҳои химиявӣ меномем. яъне реаксия химиявӣ ин ҳодисаи химиявӣ мебошад ки дар натиҷаи он моддаҳо бо ҳам таъсир карда моддаҳои навро ҳосил мекунанд. дар маҷмӯъ моддаи мо ба моддаи дигар табдил меёбад. реаксияи химиявӣ беҳад бисёранд. реаксияҳо мешавад масалан табиӣ, биологӣ, ядроӣ ва химиявӣ. пас анами реаксияҳои химиявӣ ҳам боз
дар аснои худ бисёрам реаксияҳои зиёдро дорад. Масалан, реаксия мешавад пайвастшавӣ, ҷойгирӣ, таҷзия, муовиза, оксиди барқароршавӣ, экзотермия, эндотермия ва монанди инҳо. Аммо дар маҷмӯъ гирем, реаксияҳо фақат 4 хел мешаванд. Ин аст реаксияи пайвастшавӣ, таҷзия, ҷойгирӣ ва муовиза. акнун мо оиди ҳар як аз ин реаксияҳо бо шумо суҳбат мекунем. Реаксияи пайвастшавӣ пеш аз оне ки мо оиди ин реаксия суҳбат кунем, бояд донем худа чӣ аст. Реаксияи пайвастшавӣ аномаш аллакай маълум ки пайвасти як модда ба моддаи дигар аст. Дар маҷмӯъ ҳам дуруст аст. реаксияҳоеро ки дар натиҷаи онҳо ду ва зиёда моддаҳо бо ҳам таъсир карда як нави моддаи нисбатан мураккабро ҳосил мекунанд, ина реаксия чӣ мегӯем? пайвастшавӣ. ман инҷо 4 мисол овардам. Масалан, мана бинед, ман гирифтам фосфор, оксиген. вақте ки инҳоро бо ҳам мебиёрем, дар натиҷаи таъсири ин ду модда як моддаи нав ба таркибаш агар назар андозед, ин модда аллакай содда нест, чӣ аст? Мураккаб аст. барои чӣ мураккаб? аз 2 элемент иборат аст. пас бинед, инҷо моддаи тамоман нав ҳосил шуд. ман бояд хотиррасон кунам ки реаксияи пайвастшавӣ метавонад дар байни моддаҳои содда, мана дуюмам реаксияи дуюмро бинед, нитрогена бо оксиген пайваст кардем, яъне нитрогенро дар ҳавои оксигенӣ сӯзондем, дар натиҷа оксиди онро ҳосил кардем. яъне моддаҳои мо ба моддаи нав табдил ёфт. як моддаи нав ҳосил шуд, танҳо як модда. пас инам реаксияи пайвастшавӣ мешавад. ана реаксия метавонад дар байни моддаҳои мураккаб ба амал ояд. масалан, мана оксиди натрий моддаи мураккаб. аллакай бинед, барои чӣ мураккаб? ин аллакай 2 атом дорад. атомо гуногун ҳастанд, натрий, оксиген. пас ин мураккаб буда метавонад. ба вақте ки дар об ина ҳал мекунем, ишқори натрийро ҳосил кардем. ин модда тамоман нав, дигар мо оксиду об гуфта наметавонем. анакнун реаксияи дигар, оксиди калсийро мегирем, ба обам ро мекунем ва дар натиҷа гидроксиди калсийро ҳосил мекунем. инам реаксияи пайвастшавӣ мебошад ки дар байни моддаҳои мураккаб ба амал меояд. мо имрӯз бо яке аз муаллимаҳои ки ҳамчун дар лаборатория таҷрибаи корӣ зиёд доранд, ҳалима ва рухсона тасмим гирифтем ки ба шумо яке аз ҳамин мисолҳое ки ман инҷо овардам, реаксияшро чӣ кор кунем? намоиш диҳем. муаллимаҷон марҳамат, ҳоло ба мо муаллима реаксияро намоиш медиҳанд. мо барои гузарондани анами реаксияи 4 як миқдор оксиди калийро ба найчаи химиявӣ мегирем. шумо ба ранги модда назар андозед. моддаҳои химиявӣ рангҳои гуногун доранд. хусусан оксидҳое ки металлҳои ишқорзаминӣ ҳосил мекунанд, рангашон сафед мебошад. мана муаллима инҷо ҳамин чиза гирифтанд. ба болои он ба миқдори муайян об ҳамроҳ мекунем. яъне ман ба шумо хотиррасон мекунам ки вақте ки мо реаксия тарафи муодилаи чапу роста бо ҳам баробар мекунем, коэффициентҳоро мегузорем, аз ҳамон миқдори молҳое ки нишон дода мешавад, мо бояд ҳамин қадар истифода карда реаксияро гузаронем. ҳолати мешавад ки агар ба мо дода шуда бошад як мол аз ин модда, агар мо зиёд кам кунем, аллакай реаксияи мо метавонад ки нагузарад ё гузарадам беҳад хатарнок мегузарад. дар баъзе ҳолатҳо мана ҳозир муаллима гирифтан, ина ҳал кардан. мо ҳозир бинем агар аллакай моддаи холиси мо каме чӣ шудааст. муаллимаҷон бинед, инҷо ҳал шудааст, аммо ранги маҳлули мо шаффоф нест. ба чӣ хотир шаффоф нест? анами моддаи мо дар об пурра ҳал намешавад. акнун мо аз куҷо хулоса мекунем? реаксия гузашт ё нагузашт? пас мо ба ҳамин каме фенофталин ҳамроҳ мекунем. ранги маҳлулро аҳамият метиҳем, диққат метиҳем ба ранги маҳлул, кани чӣ ҳодиса рух медиҳад. ана бинед, ранги маҳлули мо хира буд, сафеди хира. вақте ки мо маҳлули фенофталин ҳамроҳ кардем, ман ба шумо хотиррасон мекунам ки маҳлули фенофталин низ ин индикатор аст ва бинед рангаш чӣ аст? беранг аст. вақте ки мо ба маҳлули моддаи нави ҳосил шуда ҳамроҳ кардем, аллакай ин рангаша чӯ кард?
тағйир дод, яъне аз хира ба бунафш табдил ёфт. мо чӣ хулоса кардем? Реаксияи мо ба амал омадааст. Инҷо гидрооксиди калсий ҳосил шудааст. мо чӣ хел ина муқаррар карда метавонем? Мо муқаррар аз он карда метавонем ки вақте ки мо ба маҳлули ишқорҳо, яъне ишқор чи аст инҷо? ӯ асосое ки дар об ҳал мешаванд, дар натиҷа моддаҳое ки ҳосил мешаванд ҳамонаро мо чӣ меномем? Ишқорҳо меномем. Пас далолат дод ки инҷо реаксия чӣ кор кардааст? Ба амал омадааст. реаксияи дуюме ки ҳаст, ин нави дуюми реаксияҳо реаксияи таҷзия ном дорад. Реаксияи таҷзия баръакси реаксияи пайвастшавӣ аст. Агар дар реаксияи пайвастшавӣ аз якчанд модда дар маҷмӯъ гирем, агар як моддаи навро мо ҳосил кунем нисбатан мураккаб бошад, пас дар реаксияи таҷзия баръакси ҳол аст. Яъне чӣ тавр? аз як моддаи нисбатан мураккаб мо метавонем якчанд моддаҳоро ҳосил кунем. Ман инҷо ду мисол овардам. Масалан, мана намакҳое ҳаст ки аслан ӯ намакҳое ки дар таркибашон оксиген доранд, уно дар бисёр ҳолатҳо зуд таҷзияшаванда мебошанд. Масалан, мана яке аз намакҳо ин намаки хлорати калий, ёки дар маҷмӯъ ин намакро намаки аз баски ина олим Бертоле пешниҳод кардааст, бо номи намаки Бертоле ёд мешавад. Вақте ки гарм мекунем, дар ҳарорати муайян ҳамин модда таҷзия мешавад. Яъне маънои таҷзия чи аст? Ин вайроншавӣ. аз як моддаи мураккаб оксиген ва хлориди калий ҳосил мешавад. Пас бинед, инҷо аз як модда ду моддаро мо ба даст овардем. реаксияи дуюми мо ин реаксияи инам таҷзия бихромати амони ном дорад. ин моддаи мо гирифта нисбати моддаи авваламон бинед бениҳоят мураккабтар аст. дар асл ин низ хосияти таҷзияшавӣ дорад. вақте ки мо як миқдори муайяни ҳамина мегирем, гарм мекунем, ба он ҳамин сими тасфонро ворид мекунем, дар натиҷа ин модда таҷзия мешавад ва дар натиҷа он се моддаи навро ба даст меберем. мавзир аз муаллима хоҳиш мекардам ки ҳамин реаксияро агар модда бошанд ба мо намоиш диҳанд. як миқдор аз бихромати амони мо ба зарф мегирем. бояд хотиррасон кунам ки ранги ин модда зарди сурхчатоб аст. ё ба ибораи дигар норинҷӣ гӯям, хато намекунем. анакун сими тасфонро мо ба ҳамон ворид мекунем ва мебинем ки чӣ ҳодиса рӯй медиҳад. бояд моддаи мо таҷзия шавад. мо ана ҳамина мушоҳида мекунем. ана бинед, реаксия бо шиддат мегузарад. реаксия бо шиддат ба амал меояд. яъне давомаш худ аз худ реаксия мегузарад. бинед, ҳатто чунон бо шиддат мегузарад ки инҷо бинед сӯхтор ба амал меояд. худе ки вулконро ба ёд мебиёрад, вулкони табииро ба ёд мебиёрад. дар навбати гузаштани ин реаксия шумо аҳамият диҳед, ранги модда низ тағйир ёфта истодааст. зарди сурхчатоб буд, аллакай сабзи сиёҳтоба мо баъд аз реаксияи мо ба анҷом расид. яъне пеш аз ҳама рангаш тағйир ёфт. баъдан гузариши реаксияро мо бар ало тамошо кардем. дар инҷо мо аллакай ду модда не се модда ҳосил кардем. яъне аз бихромати амони нитроген, оксиди хроми севалента ва обро ҳосил кардем. реаксияи дигаре ки оиди мо мехоҳем суҳбат кунем, реаксияи ҷойгирӣ ном дорад. ин реаксия асосан дар байни моддаҳои содда ва мураккаб ба амал меояд. метавонад ки дар байни оксидҳою металлҳо ба амал ояд. метавонад ки дар байни металлу кислота ба амал ояд. метавонад ки байни металлу об ба амал ояд. мана реаксияе ки дар бисёр ҳолатҳо барқароршавии металлҳо мебошад, аслан ҳамин реаксияи ҷойгирӣ ба мансуб мебошад.
من اینجا تنها دو مثال آوردم. اکسید آلومینی رو میگیریم، با اون مگنی اضافه کرده ریاکسیون رو میتصفونیم، یعنی گرم میکنیم. در یک حرارت معین مگنی آلومینی رو عوض میکند و آلومینی باشد برقرار می شود. در ریاکسیون دوم ما روح میگیریم، با اون کیسلات خلورید رو تاثیر میکنیم و در نتیجه خلورید روح و هیدروژن رو به دست میبریم. باید من خاطر رسان کنم که در ریاکسیون یکمی ما برابر کرده شده است. یعنی ما کوئفیسیانت ها رو گذاشته طرف چپ و راستی معادله رو برابر کردیم. اما در دوم ریاکسیون ما مقدار خلور و هیدروژن برابر نیست. پس انا اینجا کوئفیسیانت دو رو گذاشتم و مورد می باشد. من حالا از معلم خواهش میکردیم که انامین ریاکسیون دومی ما رو با ما نمایش دهند. یعنی تاثیر روح با کیسلات خلورید. باید خاطر رسان کنم که روح در قطار الکتروشیمیایی شدت متال ها پیش از هیدروژن جایگیر می باشد و این متال چی است؟ فعال است. یعنی وای در ریاکسیون های شیمیایی وقتی که اگر ما کیسلات ها رو سیراب گیریم، وقتی که تاثیر میکنه در نتیجه اون هیدروژن رو از ترکیب ماده ها خصوصا از کیسلات ها فشرده چیکار میکند؟ میبرورد. ما برای گذراندن این ریاکسیون یک مقدار کیسلات خلورید یا هیدروژن خلورید رو میگیریم و با اون یک باید خود رسان کنم که روح این متال است در شکل گرانولا موجود می باشد. یک پاره از همین به درونی وارد میکنیم. بینید ریاکسیون چنان با شدت میگذرد که انا حبابچه هایی که در ریاکسیون شما دیده ایستاده و گازی که خارج شده ایستاده است، این گاز هیدروژن می باشد. حبابچه ها نیز شهادتی حاصل شوی گاز هیدروژن می باشند. یعنی ریاکسیون ما بر الو گذشتنش معلوم می باشد. علاقه گرچندی که محلول ما بیرنگ باشد، لیکن علامت گذریش همین ریاکسیون بر الو معلوم است، معین است. انا گاز خارج شده ایستاده است و محلولمون باشد رنگش بیرنگش ایستاده است. یعنی با عبارتی که بر ریاکسیون رفتنی روح در داخل همین کیسلات بر الو معلوم می شود. اگر ریاکسیون تو با آخر به انجام رسد، اون پاره روحی که ما حالا اینجا اضافه کردیم اون با پرگی فنا می شود، یعنی نیست می شود. پس ما خلاصه میکنیم که ریاکسیون ما پر به عمل آمد و این ریاکسیون ما ریاکسیون جایگیری می باشد. اکنون در مجموع ریاکسیون جایگیری چی است؟ ریاکسیونی که در نتیجه بین دو ماده یعنی ماده ساده و مرکب به عمل میآید و در نتیجه این ماده ساده جای یکی از اتم های ترکیب ماده مرکب را عوض میکند. این ریاکسیون نام دارد ریاکسیون جایگیری. ریاکسیون یعنی در اینجا میبینیم که علاقه با پرگی چیکار کرد؟ گذشت. ریاکسیون دیگر یعنی چهارم نوع ریاکسیون که ما به شما گفتیم، این نام دارد ریاکسیون مویزه. اگر این ریاکسیون در بین میتواند که کیسلات ها و اکسید ها وابسته به طبیعت اکسید ها و کیسلات ها میتواند که در بین اساس ها و کیسلات ها، میتواند که در بین نمک ها و کیسلات ها، میتواند که در بین اکسید و اکسید ها، یعنی در مجموع این ریاکسیون در بین ماده مرکب به عمل میاد. من به صفت مثال اینجا به شما دو نوع ریاکسیون رو آوردم. تاثیر کیسلات برومید با اکسید آلومینی که در نتیجه همین ریاکسیون ترکیب ماده ها اگر به معادله ریاکسیون شما نظر اندازید، ترکیب ماده ها به کلی تغییر یافتند. یعنی در نتیجه همین ریاکسیون ماده ها ترکیبشون رو چیکار کردن؟ عوض کردن.
پس ماده‌های نو را حاصل کردم. در دویم نوع ریاکسیا من اشقاری ناتری را مثال آوردم، تاثیر آن را با کسلات هیدروژن خلورید. وقتی که تاثیر کرد اینجا نمک خلورید ناتری و آب را حاصل کرد. در این حالت هم بینید ترکیب ماده‌های ما با کلی تغییر یافته است. یعنی ناتری جایش را با OH گروه OH که در ترکیب ماده موجود است در ماده نو حاصل شده جایش رو با خلور چیکار کرده است؟ عوض کرده است و برعکس جای ناتری رو در اینجا هیدروژن عوض کرده است. یعنی در مجموع ماده های نو حاصل شده است. حالا از معلم باز خواهش میکنیم که دویم ریاکسیای ما رو با ما در تجربه نمایش دهند. بله، تاثیر این ریاکسیای ما تاثیر اشقاری ناتری با کسلات هیدروژن خلورید می باشد. باید من خاطر رسان کنم که اشقارها این ماده های بسیار مرکب می باشند، بنابراین آنها بسیار فعال می باشند. وقتی که ریاکسیا میکنند بسیار ریاکسیا آنها با شدت میگذرد. بنابراین در وقتی که ریاکسیا ها رو میگذرانیم باید با احتیاط کار کنیم. ما برای گذاشتن این ریاکسیا محلول معینی آن رو گرفتیم. من اینجا میگیریم یک مقدار معینی آن رو، یعنی اشقاری ناتری رو با استکان میریزیم. من باید خاطر رسان کنم که این ریاکسیا رو در نیچه شیمیایی نیز گذراندن ممکن است. برای اونی که شما این ریاکسیا رو با پررنگی تماشا کنید، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که این ریاکسیا رو در استکان نمایش دهیم. ما پیش از اونی که کسلات رو علاوه کنیم با داخل اشقاری ناتری کمی فینفتالین همراه میکنیم. از بس که رنگ محلولای ما شفاف است، ما گزارش این ریاکسیا رو با طوری به اندیکاتور علامت گزارش اون رو مشاهده کرده نمیتوانیم. بنابراین کمی فینفتالین اضافه میکنیم. من ببینید محلول اشقار رنگش چی شد؟ بنفش شد. با کمی دیگر اضافه میکنیم. آنا وقتی که ما با بالای اون کسلات رو کم کم اضافه میکنیم، کسلات رو کم کم اضافه میکنیم، آنا همین رنگ باید نیست شود. من ببینید اینجا گاز هیدروژن خلورید، این به شما خاطر رسان کنم که این در شکل گاز حاصل می شود. وقتی که با اون فشار میتند و خنک میکنند، بعد به حالتی چی میآید؟ به حالتی مایع برمیگردد. وقتی که ما با این کسلات همراه کردیم باید که محلول ما چی شود؟ بیرنگ شود. با کمی دیگر از کسلات اضافه میکنیم. یعنی تا اونی که همون مقداری که ما اشقار ناتری اضافه کرده بودیم اگر همون چی نشود، مقدارش موافق نهاید، رنگین نیست شدنش غیر امکان است. کسلات اضافه کنیم. آنا بینید رنگش چی شد؟ بیرنگ شد. یعنی این شهادت از چی داد؟ اشقار ناتری با کسلات خلورید با پررنگی تاثیر کرد. در حالتی که رنگی بنفش همون محلول اشقار نیست می شود، یعنی برطرف می شود. بنابراین ما خلاصه می کنیم که ریاکسیای ما با پررنگی چیکار کرد؟ گذشت. با همین ما 4 نوع ریاکسیاهای اساسی شیمیایی رو با همراهی شما دیده برآمدیم. ما خلاصه میکنیم که ریاکسیاها میشد از پیوست شوی، تجزیه، جایگیری، معاوضه. علامت های گزارش ریاکسیا. من پیش از آنی که درباره علامت های گزارش ریاکسیا با شما حرف زنم، باید خاطر رسان کنم که ریاکسیا میشوند برگردنده، میشوند برنگردنده. اگر در حالی که در نتیجه ریاکسیای ما مولکولهای آب حاصل شود یا گاز حاصل شود یا گازهای ساده، گازهای مرکب فرق ندارد یا تحشین ها حاصل شود، این ریاکسیای ما با پررنگی گذشته است. ما خلاصه میکنیم که این گونه ریاکسیاها با پررنگی گذشتند. در حالی که انا همین ماده های من گفتگی اگر حاصل نشوند، ریاکسیای ما باز ادامه دارد، یعنی تا آخر نگذشته است. بغیر از این
реакция баргарданда мешавад. Дар кадом ҳол? Дар ҳоле ки мо аз моддаҳое ки аввала моддаи навро ҳосил мекунем, ҳангоме ки ба он мо шароит фароҳам меорем, масалан фишор медиҳем, хунук мекунем ё гарм мекунем, яъне дар маҷмӯъ мо агар шароит диҳем, реаксияи мо боз ба самти аввала агар баргардад, он гоҳ ин гуна реаксияҳоро мо дар забони химия реаксия чӣ мегӯем? Баргарданда. аломатҳои гузариши реаксия чуноне ки шумо шоҳид будед, пеш аз ҳама тағйирёбии ранг, пайдо шудани бӯй, баъдан ҳосилшавии газ, ҳосилшавии таҳшин ва монанди инҳо мебошанд. бо ҳамин хонандагони азиз, ҳаводорони илми химия, бинандагони муҳтарам, мо дарси сеюмамонро ба анҷом мерасонем. бояд хотиррасон кунам ки дарсҳои мо бозам идома доранд. хайр, хуш бошед.